kumslo inavi amthaki mukuso anigini salo katanikini no mukubdi Ayeghiqha Sutsa Kithe akoto kami pisani amthaki mukupungo ashigani salo Al Jazeera Sutsa Kithe no pikiuno Israel gaku gushmi qona agizani salo Lebanon gaku akto mola bom vesvetsikula timi izaveke ko kamige vimla vena akhuka haveki wongno tlena tim tiveke koye akikihila itehe akepunguna fozo toku shivai ipi ena tie Lebanon gaku health ministry mqona shupevai ipi itari Lebanon gaku health ministry mqona pikiuno Israel gaku gushmi qona agizani salo tipolo Lebanon gaku capital Beirut pugi apel bom vesvetsikula tim tso vekepitivai ipi Timitso tiveke kodola tim lakiye Lebanon gaku Hezbollah galami kodola senior leader laki Ibrahim Muhammad Kubaisi ipi Itagi Al Jazeera Sutsa Kithe no pikiuno Palestine Hamas galami kongo Israel gaku na katanikini no mukuktumpe Hilakitsini tupulani sololono ishiktolo agushakiulo Israel gaku gushimi kona Gaza Strip Palestine mi alkango bomna vekepitiveke koye akikihila katani lobidi laki Akebidina Loswatini Shivai Ipi. Ena Agushi Hippo Gamuno, Gaza Strip Palestine mi, Izavika Koye Akikihila, Ketani, Fotokupungu, Aketokuna Mukulaki Ipi. Al Jazeera News Office Yamye, Israel Gaku Gushmiona, Atsala Kami Gauna Laka Vetsikimo, Al Jazeera News Office Yam Kumlamiona, Aktaulana Tamona, Ayeghiqha Sutsa Kithe Alhokutu Zachini Ipi. Itari Al Jazeera Sutsa Kithe no pikiuno Palestine Hamas galumi qolo Israel gushmi qona Palestinian West Bank territory yeglo katanikini no mukuktum pelono ishiktolo agushakiulo Israel gushmi qona Palestinian West Bank territory yeglo Palestine mi alkango bomna vekepitive ke koye agikihila aketsni no shirso shivai ipi Ena West Bank territory yeglo Palestine mi katani punguno aketsni show izavai ipi Amthaki mukubidi agizani tsalolo the Associated Press Sutsa Kithe no pikiuno United States ga kulimi Ayeghiqha Hollywood actress JKP mi laki Mercy Strep no asazani tsalolo United Nation mkuna agkaptsa shkiula kugu lino tim kumtsa gizla putugo no pikiuno Afghanistan ga kula totimi kumtsa ganguna ayeza akumto ajeli ktomo papeche kiugongno Afghanistan ga ku totimi kumtsa panong kha alokuno kahana khachani ipi Afghanistan ga kulaye pana ga khu toti mi qongna akosa ani qongna alokuno shi khachini ipi A female cat has more freedom in Afghanistan than a woman does pivai ipi Itagi asa Kithe no pikiuno Afghanistan ga khu Taliban yepikana pana ga khu toti mi kumtsu ganguna ayeza akumtoshi papechi ke koye lakina clothing toti mi kumtsuna alhokutu muslim chini yeza kikilona burka ipikiupi momo Arab style hijab ipikiuno akongo apikumzu ena akutsu kuzmasai ipi Akinyuno movement ipi Afghanistan gaku totimi kupilomu abolomi kosmona panong liki kilomu upechemoy ipi ena parkngo historical monument akolage panong liki puchemoy ena lakhani ipi Akutuna education Panong na totimi kupilomu higher secondary kipiki momo university kipikilo pukiuye lakhani ipi Abidiuna work ipi Afghanistan ga khula totimi kupilomu yepika kamna government service shipechemoy ipi ena panong ye hidi shinkyuge lakhani ipi apumuna healthcare kiptimina chilu dawai panong sikyuge lakhani ipi akusagona freedom of expression Afghanistan ga khu totimi kupilomu ashoi pekila achal lakilomu timsa sapechemoy ipi akusniuna punishment ipi Salanumo Afghanistan ga khu totimi kunokona aiza hipako pape monkena Afghanistan ga khu Taliban yeza kiklono timi ktomo gizla aiza vechekeko pitivecheni ipi ena atuna panong vekipitivechen ipi amthaki mukupungu ashigini tsololo Reuters Sutsa Kithe no pikiuno Israel ga khu gushmi qona pana ga khu gushiki upeitano ashigini tsololo ge Lebanon ga khu akhamilo bombesevetse ipi Ileno Lebanon ga khu timi ktomo vekpitivai ipi eno tie Lebanon ga khu health ministry mqona shupevai ipi ado kamitiu Lebanon ga khu Hezbollah ga lomi qona amkhulu kiulo Israel ga khu Tel Aviv pugilo
Mossad spy agency mkovo headquarters a kamilo missile bomb vesevetse ipi ikimo Israel ga khu gushimi kono Lebanon ga khu Hezbollah ga lo mi kovo missile bomb tipako space kumu chekelono air defense system gushina no peitono vekamba vetse ipi etagi Lebanon ga khu health ministry mkono pikiuno Israel ga khu gushimi kono ashigini tololo Lebanon ga khu lo bom vesevetse kiulo timi mukuk th akhu ka haveno timi lopungu izawai ipi Amthaki mukupungu ashigini sololo tribal media Sutsa Kithe no pikiuno Manipur states lo meitemi azana ko mkolaki iman leibak kanbaluk ILKL ipikium kono pana meite golomi arambai tingol ipikikongo UNLF Pambay faction mkongo KYKL mko eno PLA People's Liberation Army eno KCP faction mko kumsivila alaw akumtoshi kukizo mi ko sas agushin kiwonga azatsvai ipi Itagi meitemi azana ko mko tipakono pana meitemi agalumi ko kumsivilo pikiuno Manipur state la kuki zomi kona gna chekiu a kumtse etek shvelopi azatsvai ipi Itagi imali ba kanbalub ILKL tipakono pana meite golomi ko kumtse azatskiuno nonga agushi hipola peitha chemokiu agushinanu tipakoge peitha to develop ipi azatsvai Manipur Tribal Forum Delhi mkona amthaki mukupungut sala avelo ay kthulona ay punguktola New Delhi Constitution Club of India EPQ alo Deputy Chairman Hall EPQ alo Press Conference kapugo lakhi shivai EP Tilena kuki zomi kona akapugo tipolo media mi ktomoge kulwe EP Tilena Manipur Tribal Forum Delhi EPQ mkona media mi ktomo sas akakapsa shilwe EP Kuki zomi tipakona media mi ovelo pikiuno Manipur states law meite mi kona kuki zomi kumtse pitik haveni pi akapu sha kyungo Manipur chief minister no Myanmar ga khu kuki gala mi timi akhe to ko meite mi ko sas agushne no Manipur state la ilogevai pikyu akimki sa pana pikyu tipongo pana audio clip viral sikyu la kilo pana meite mi ko agushila kupukyu sango sapukyu sa pikyungo pana agushi hipo hutu vekyu sa tipakogi media mi ko vila pivai ipi Issues sa Kithe hipado nang kamchishkimthi